U ovom snimku ćemo pokušati da sastavimo tekst karijera, tekst za pesmu 40 godina. Znači, 40 godina možemo da budemo posvećeni poslu, da budemo radna snaga, da se izborimo za svoj dom, za svoju decu, za svoju porodicu, za bolji život, za rad, za pravo na slobodu, za pravo na odmor. Imaćemo, znači, da uspemo poslovno. 40 godina ćemo da od 18. godine čovjek se bori za posao koji će da radi 40 godina do svoje penzije. Znači, morat ćemo, znači, posvetimo se, drugačije za žene. Žene imaju porodiljsko, žene imaju, znači, bolovanje, muškarci su stvoreni da rade, imaju godišnji odmor, moraju da vode svoje porodice na odmore, da njihova deca i žena budu spremni sutra opet isto da rade. 40 godina. Znači, radimo 40 godina da bismo naučili svoju decu da opet rade isto 40 godina.